sayehla sangena ezihlahleni sashona phansi imoto sayishiya la kulesikole la ngaphandle sekunzima semotweni Ijahela manje ke. lethi kehla ngizofunana la isiboko Awakuyisa. Awakuyisa. Sasizwe ukuthi abazoyithatha lelizo kusese. yabona ilapha le mali lapha Lapha baba kathi iwayana khona. lapha eweni lapha engathi kunetshe elithe Limunye indlela. yabona lelatshe ligudla lithi ngapha ke egcineni kwakhona ngapha ilapho lento Ayikhona. Ilapha uyazi imali lapha. Yey lana uyabona uma uyizuma le ndawo ukude manje ngikukhombisa ukuthi yabona indawo uma uyizuma ngecamera uyabona lapha eceleni la ngathi kunotshali khona kunehlahlanyana le ndawo leyani ubuso bedragon uyabona le nyoka le ekuthiwa idragon ubuso bayo le nto ibheke kuyona le mali lapha labantu abenza lento behlakaniphile lento abafaka le mali nale yamoya lapha manje lento shuthi yiyo lento egade lapha yazaza nayibhobholo nathi safuna ukupopha sesekudeni mawupophola esayidini uyabona ukuthi mawupophola khona awubone ayabona lutho ubumnyama nje ya kodwa mawupophola ushift isipopolo popho apha esayidini wena uyazibhela ke saya lapha hayi nafika khona kathatha asifika ngeduze asifike nje edeni nyasi sipophola sibuka mana mina ngafika lapho kunesihlangu esidala lapho kunesihlangu lapho angiyazi le esidala lamabhodwa lapho kunesihlangu lesi esidala lesi lo mgede la unamanzi lapho alapha ngoba nezulu malizona iqala ukuthi sikwe khona unomthakatho indaba lapha inkanyamba cizele yale mali ayipho kuzakhona izinkinga la sijaha ikhehla saqhamuka la sehla sashona phansi sawuwela phesheya lapha sabaleki sijaha idala ikhehla kade lidondolozela kodwa mase lisijaha lisadondolozela unelathe nalo lathe hayi lapho manje madoda likaze nithole ishe lodwa nje lapha hayi bangena weekend yamana babuye egoli beyakhona kodwa akekho esezokuthi bayithathile abantu bephethe amabhodlela abantu bakhuluma namabhodlela fuel qhumbi ibhodlela angazi ukuthi uyothatha